na first na chonin Maharashtra launches 1,500 monthly aid for eligible women atini eligible women ati hanin 21 and above years of age ansoya hemi scheme hi Madhya Pradesh in anchan masatwa Madhya Pradesh chonin an scheme ha lerli bena yojana ti in ansoi china tapo chon an Manipur khanin thlatin khanin unemployed eligible women tan khanin poisa ha athlonin an pechini achan chu meichha ta din mun choi san an tumna hanin hemi scheme hian ta chu chumi den chenjon unsuccessful to kani meichha ina poisa an nei ni chuanin chung kwa po kha an lawin to del vezel khami enton khanin Maharashtra khanin an ranchana aming hi mukhya matri larki bahin tinta August 17th hi Raksha Bandhan kha ani don chata chumini achang chuanin an chandonani Maharashtra an launch na ni jo a first na ni chuang lauta ta 121 to 65 years who come from low income families an inti chu chu kum khachung khanin thlatin kha cheng sang kha zanga aya claim lo kha an pezia don ni jo John next chuanin human Parvovirus B19 tinia hemi hi fifth disease ti inan soya tu na han USA hanin anasa emema englo COVID-19 ti anglo tai pangkhanin he anat na hi chu tianga mi ina anwa thi pui kha ni chuang lo ma se no pang abi taka no pang han anasalu tu gani and classic symptoms sa chuanin he engen yang muscle ache fever headache tiang chi taksa chaw khatang ha anasalu tu gani chu mi han an thi pui chong lawa ma se natna dang nei te hanin hei an lo kai palani chuanin an mani a khanin I taksa hanin problems tam takha a thlen ni chu chon skin disease khatang jong jong te kha a huam tel ve ka wangin minga hanin Parvovirus B19 antia or fifth disease antini aning kai chhondana chuanin engen yang mi infected person kha until per te chuanin an mani taksa khatang ang interaction atang also takhana kai chhon the wang khanin I allo mani chu CDC Center for Disease Control khanin tuna hanin hemi him engen yang a cause of concern ang khanin an lo zagani next week current affairs to rakalo datel thosu koringa mase tuna WHO po hanin monkeypox te po kha engen yang pandemic angin an puan kha achan chu hey engen yang mi interaction kha anasat to awang khan hedang disease te ke mani taksa hanin engen yang kan thi pui tham tur ni chuang si lo ma se khatang virus kan taksa lo khanin natna dang laka hamin ti vulnerable as well ni zo khawang khanin engen yang cause of concern khani veni so flood watch India 2.0 app hi a launch to appoint mo chu a launch to ministry he appoint mo ber to in ministry of Jal Shakti nia and tumber chu tuna India ma especially this South India, Karnataka, le Tamil Nadu, Inkara, englo New Sahanin lo muem mania po New Sahanin an lo puan ka I an dam ka kumsang tam takha 1,000 years ang ka an commission ka ngai tani ma se British hunlay an sakhanya kami dam ka tuna at setol tu kani kumsang khat de turanga an ti khani ma se engen yang climate change te lo na sa khatangin an building materials kha lo charang lo ni chu at simve ni chuanin it's going to wipe out most of Karnataka anga anrin ni chu khami wangkhanin flood hi enga India ma chuanin natural disaster le man made disaster angin hei an stop ani chu flood watch India a hianin an tumber chu enga yang kaimani hemi app kan lo manga ni chuanin kan bul na ya enga tuilianem or tuilian turin hey a vulnerable em kan omna area khati ang khati kan also takin kan check thedon ani ama khanin anti toa aversion hi ma se a successful lawani omza ju adu ang khan accurate talk lota chu tu na hanin aversion 2.0 hi an launch don chani hey hi a launch to administer to Union Minister of Jal Shakti nia ma se a mobile app control to Central Water Commission in tidon ani Chon world's oldest calendar discovered ania hemi hi undiscovered hi Gobekli Tepe tia Turkey ade ania hemi ma hanin oldest calendar kan rinchin in shaim enge an soichin in lo shatong ayam calendar hluiber Sumerian calendar ha a hluiber angin kan lo ngai char chin ani chu ma se tu na chuanin hemi hi
mishing siam calendar a chuanin a hlui ber angin an ngaia ta chuanin engen yang sun and moon calendar antia tuna engen yang kan Gregorian calendar pa ngai nen anin ang do thuaka ta chuanin 365 v shape symbols oma chu hei 365 days ang tho khanin a omang khan an share ni chu ma se additional 11 days khan muwa chu engen yang lunar year le 12 lunar months le 11 days ang kha anin indicate ni so tuna kan Gregorian calendar nan khan anin ang do thuak ma se poi mo chu a ming hi gobekli tepe tinia khoi munangin discover kan ti chuanin Turkey ani next at chuanin long range light bomb a ming hi gora fania DRDO ina an test nungbernia Defense Research and Development Organization a ming hi gora chumi chalo chin cha phot ola enga tinge hetyang angen yang light bomb kan ti ang chi te air missile kan ti ang chi te hi kan lo mana kan lo test ver kan ti chuanin India ram hianin tuna tamzo kan engen yang defense mechanism tana kan materials ne shim hi Russia ina min pekte emo USA ina min pekte emo China te na Japan te na kan in tho na I manga kan nei anitlang pui ni chu disadvantage on ve ni tuna ka chen om ten he na hianin thil lo ti dun chin tai la ke ma han ka chen om te hi thil lo siam sakrang tai la ka siama ni chuanin a tho dan ka shedona a weakness ka shedon bokani tiro khami wang khanin engmoni pal thil thua khami teram ning khan lo window tai la an mani khanin an kan materials nei kan weapons nei kha an che chiang don ni chu chumi wang chuanin ke mani ram indigenous product hi siam ve reng kan du so ba nei sa ha thelo midang ne na telwa mania kan siam ang ha kan du china ni chu wang chuanin isro te DRDO te hanin enge kan weapons sang hi athar hi an siam ve renga chu hemi long range light bomb tlang pui thuin air to air missile kan ti te chuanin land to air ani lo pon land to land ang ti te chu kan nei ve nol to hai 100 kilometers 200 kilometers range ang chiang himo chu hemigora phi engen yang tuna atharber kan munia anglober chu 1000 kgs bomb aking thea adlight ani chu hey means like the light kan ti kan ta ka chuang hal pup ni lo wa hetia atol pheyang chi turang khan mo I chudon enge target hi akal ko nga thak thei bogani antinanin sumiso wakka turita angta se target pakhat khani ta se athlo lai me khanin a direction kha an change thei bogani chu chanin very high accuracy a kap fu do nge ka fu lo kha om lo ang klukang khan chanin tahanin NIRF 2024 university category a hianin Madras hi okay category shang omani national institutional ranking framework anita 2024 b ka hanin Madras hianin overall category ang kha om chin ni so overall pung puya khanin Madras hi pakhatna nia chuanin university category b ka hianin IISC Bengaluru ania chuan medical category b ka hanin AIMS Delhi an pakhatna nia management da IIM Ahmedabad ania chuanin pharmacy ya hianin Hamdard Delhi Jamia Hamdard Delhi pakhatna ni boka engen yang category shangka kan lo shakher lo ni po in apoi mo ber chu overall category a khanin Madras pakhatna ni ti kha chon university category han IISC Bengaluru hi kumkwa azoni pakhatna ani mek to ni kalo da the hil ya MZU kha I think 30 tivelan omin ka sha or like ansang tol tu MZU bo ka mo kumdang ne na ngai to han chuanin category shang angen yang entin nge hem university te hi a ranking an pek kan ti chuanin category shang kha oma an te na ani chu ta choni state public universities open universities skill universities like integrated innovation rankings kan ti ta hengtyang hnuaya khanin internin state ina ke mani tan so and then MZU the state public universities an lo ni ta chon open universities kan ti a chuanin engen yang DUSOL te kan nei ta NIOS te kan nei ya ICNU te kan nei ya chuanin skill universities a chuanin hey medical universities kan ti te management institutions kan ti yang chi specific engen yang skills cha anzir na ang chi institutions kha om ve ta so integrated innovation rankings kan ti ang kha chu an mani a engen yang kami universities how ka anin teach an chandan midang nan collaboration country dang nan collaboration khatyang zong an te nuwa khanin a ranking khanon pe chok china ni chuan next aton world organ donation day niya hemi hi August 13th khania athi ma hianin be the reason for someone's smile today tini tunate poi hanin mi hi engenang eye donor tein omem ta han
lo civil hospital a hianin eye donor anti lai pun ani thereng ani kan lo thi huna kan mit kan lo donate thena nang khan and came out in organ donation here. I find it very ethical and human in a humanitarian action though angin ka mo chan chu kan lo thi do chan kan organs kha choi tur ang khani thota again yang accident wanga thi te kan lo ne nat na wanga thi te kan lo ni lo phe chuanin organs shisel tak tak kan nei chuanin midang ke mani organs lo mo ang kha anom ve chin chu wang chuanin thil ui om ani lo he e kan chung te po lo thi ta se mo an organs lo donate sakha thil ui om ka ti lo a choi me tur ai chuanin ke mani te nge po hi kan dam lai hanin he in phal taka khatang midang te nun na pe thei tu ni kha a hlu ni chu. So organ donation day ka 13 August hanin kan celebrate ni. Next one, Vinay Mohan Kawatra becomes Indian ambassador to the US. Indian ambassador to he, so IFS officer ani chintani ambassadors how he. US ambassador te chuanin Russia kan ambassador te China kan ambassador te hi an position hi ambassador shimshim kha an thuna ha an angvek thoma se US te Russia te China te an ambassador hi kan tanchon an poi mole zol bikani IFS officer hi UPSC anin ziatling nuwa hianin dihan country shanga noma third secretary changin anchana so kan home secretary on money ngenyang foreign secretary noya ministry noya khanin home secretary an chawa after 20 years of service nuwa ambassador annotation ni mase hente ang position han ngenyang country poimua ambassador ni tu hitanin India ma answer fe to nu te UN answer fe to nuwang te khan ni chin ni so ma chon hemi Vinay Mohan Kotra po he's a very ngenyang well-known IFS officer. Tuna hemi US ambassador ani matia hianin India Rama Ministry of External Affairs noya secretary na charter ani chuanin chumizo nuwa US an vathona international diplomacy ya hanin ama hi kan chuan vor ta kani ama in ama ma chai hanin Taranjit Singh Sandhu hi US ambassador niya a retired cha chumi wang a pension cha ni chu a pension cha nuwa Mohan Kotra hianin ava thlak cha ni. Joining government to include Ayush in Ayushman Bharat scheme. Ayushman Bharat scheme hi engeni and put ila Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana tinia. Ta chon an tumber chu India ram chunga hanin 55 crore people na financial inclusion pe kani. Chanchu engtin nge chumi chu anti kan chan sub center ten honga chon Arogya Setu kan ti ang chite chonin Maitri kan ti ang chite amang current affairs apokalo soito kha medical cube kan ti ang chite portable hospital kan ti ang chite angin yang tingtang do wa hospital an vadin thelo na munate khata ang pharmaceutical setup an vanai ang chiang te ma se khata hanin medical a po shang shang om ta ni chu India ma chonin Ayurvedic kan mangna sata ma se Ayurvedic kha anin include ngai lo ni chu ma tuna chuanin hemin noi hanin Ayush po hi telve khan du to ni chan chu traditional medicine in lai tam takan omawang khanin a mind ka tel ngai lawa chu to improve health coverage a aina sa zo ka engen yang poisa mi na an claim the tur ten or an bill le the tur rang chite khani traditional medicine manga en kol na an lo nei ni po hanin hemi scheme noi chang hanin an lo bill ve the do ni chu wang chuan tuna changin Ayush po khan telve to na ni chu. So German scientists discover plastic eating fungi for waste reduction. Aming hi omchong lawa hemi engen yang hemi fungi hi mase plastic reduction khovel pum puin kan boy pui chan chu engen yang decompose thelo ganti man changa plastic first plastic an siam chang khan khovel hianin earth hianin plastic piece pakhat po hi ala decompose lo chumi wang chuanin engtin nge plastic waste kan reduce anga plastic waste engtin nge kan encol dan tur ti hi tu te poina kan scientist te pon anzir cha nangania chumi chu fungi pakhatin muwa Lake Stachlin ante Germany ania ta chuanin khami al again yang fungi kha engtin ma wa treat po ngai swang lo ama khan lo ve to khami leka hanin mo chon khami leka plastic waste kha alo e yangin an mudni chu and an han test changa alo ninge boka ma se engtin ngi a e thaya engtin ngen control dona engtin nge an kalpui zerang tikha chu alo om chang lo ta ma se engen yang fungi kha nin khatyang ang capabilities alo nei ni ti khan muchwaka so they can research further on that. Next one in exercise Udara Shakti 2014 ya exercise how he kam mupe hi chukaron that tel ja zela lo zo be za so hi anjing china kho exam apo hemi big po hi Indian Air Force le Malaysian how Air Force Malaysia so in Royal Malaysian Air Force in India to Indian Air Force kan intirong ta IAF ringot in Malaysia big hi Royal Malaysian Air Force kan tia ta hanin kwanta na khan ne ya chu Malaysia ania I anzau cha August 10th atang khanin August 5 to 9 10 hanan zau cha ni chu Udara Shakti 2014 ni chu I exercise me chu
air exercise ani chu ka soiza chin kha exercise eng military exercise te hi enga tan ne kan nation kan ti chuanin bilateral relations ti chatna te chon chian siam na angten just in case Malaysia kha tu na hanin ramdang in lo be tum ta se India chon kan puing nge don ti na ni chu or India hi mi miron be ta se Malaysia chon ni miron puing nge don so mi lo puita se khata hanin eng tin ne kan military relations ang chi kan sipe te anin communicate dan te kha na lo in zero ka ngani chu. So next, Shah Rukh Khan honored at 77th Locarno Film Award. Tinia Locarno Film Festival hit 1946 at Changhan and Chantua Switzerland ania in lo in shame the in shalo me the man lai Bollywood ti me yang mo he ke mani lo pian ve ma to kan nu le pa te hun lai chang to Bollywood movie and shoot chantir ta aron lar chau chantir khanin Switzerland ai hanin and shoot na sa to pani so movies he sapraman kal to khanin Switzerland nge khanin top me so tu na point Switzerland ai hanin Bollywood director lim a statue ang te kha an dinani so an mani net po khanin film festival ang so a film relations ang chon chado kan ne ta chon an mani po hanin kan Indian actor te actresses te hi anon la ngai sa anon la choi sang anon la ngai sang bezel ta chonin hemi 77 na po hanin Shah Rukh Khan hi King Khan tin an soyan mani pe chon ngai sang to pani so kamiya hanin career achievement award khan pe ni ta chuanin golden leopard hemi hi best film award mingania engenyang eng award yan pection kha America hanin Oscar ang daw tai pangkhaning golden leopard hi film award ta chuanin alang sar pol berani so hemi Locarno Film Festival ai hanin an petchok chilani. Next chuanin IIT Indore unveils advanced shoes with TENG technology. TENG hi tribo electric nano generator ania so it's again ang atho dan chu sipe hauta na an siam ani chu an phekokha hemi TENG technology hi an installa so an kalapyang khanin again yang hey leyan ra apyang khanin an phekokha hanin energy kha anin store do ne chu chan khami energy kha nakina electric siamnan energy dang siamnan ang khanen mangthei sipe hautan bi kan tinta an electronic battery te ngen battery te ro te ani chu khatang he and radio kha man the chang lo ta ma se mun hlan da wang te or electric power an nei lo munang te khalo vakal kheng ta se an phone lo charge nan me te emo I khatang light emergency light an man na tura tan ten khatang khan an pheko ka hanin an movement kinetic energy mang khanin energy kha an inform zela ni chu chanin real time location tracking te po khaterani so it's a very good initiative chanin ta hanin India rama kasoi to kha gallantry award independence day an pechin tiro khata hanin mizozi ngai hanin dongve pakhato ma major building hetania ama hi bung conveng theraminia tun independence day a khanin sena medal an peni sena medal chu man kasoi to kha war time award ania peace time award le war time award ka shil chu kha gallantry award a om ka dikha chu line of control ami fifek pahnia ka ma line of control eng ne na kan border nge ni le India ram le eng country border nge line of control Pakistan kan mani country shang kha ai kan neighboring country te na kan bordering line ang tehi aming hi shat ve apoi mo ta so mi pahnia kap hluma chumi wa chana hwai san na choi san nan khani sena medal khan pe ni chanin Mizoram bi ka independence day a khanin award si heta Delhi an handon chini chu gallantry award hin tlang puizelani chanin mani state chunga po khanin mi tam takin nan thok chachina ni police state teachers te khatang zo kha chu president's medal kha andong ve chen ni chu ta chan alisi karonda president's medal for distinguished service police category bi ga chanin puzaram sang aral te amai MPS ania chan third battalion Mizoram armed police noya nia ama big te hana dongani chanin meritorious service a hanin mi pahni nan donga pu kaste romal somale pu vanlal hluna te anni chuanin fire service bi ka han mi pakhatina donga pu vanlal shrai in by heart kharangai chong lo ma se just in case apoi motor chu he ama president's medal dong tu bi kang te hi in lo chin chha venga yang chuanin distinguished service shanga hanin meritorious service a hanin pu rex zarzoli an van chongania chu fire and emergency department a chuan pu zo kunga hauzel PCD dal moye anitani chon governor's gold medal anti vechina hepo hi defense lampanga vegani an pection hi sumo chon inspector H vanal luaya inspector M
ke lal mun sanga sub inspector ro thang lian ati le constable lian puyate ani chuanin silver medal dong ho hi mi palian oma ASI saimoya bilal lo apuya F vanal sangi le Z zoding lian ate chuanin teachers te chu government teacher vek ani don chu government school or colleges a thok ang chi how come chu state award khan donga primary school category b ka putil ram nga ka ania sales hung Saitwal district chunga chuan middle school a hianin pu silal shiliana champhai veng thlang chuan high school category a pu zo than liana nia higher secondary a pu RC lal ro chunga ani chuanin hi at home beneficiary kan ti ta ni hengzong zong hi an mani na an tho chat awanga amla chu he police an nia zirtir tu an nia an mani own line of work a khanin na an tho chat awanga I award pe khanita chuani at home beneficiary kan ti chu central changin scheme tam taka local chinani khan tyang scheme lo implement tu zinga khanin tu tenge na lo tho lok big kan ti ang chimo sarkarin hetang award pe na chen chu central scheme or central sector scheme alo omreng reng khanin state ina a ain so ka ma kan lo lak the tura min fu na turang khanani chu Pradhan Mantri Mudra Yojana Nwaya hanin Ramdin Sangi Ramdin Sangi le Pilarwat Kimite Nia Chuanin Pradhan Mantri Awas Yojana hanin Deng Ming Moya le Lal Chuan Moi te anni Chuanin Pradhan Mantri Ujwala Yojana han Pizo Thankimi le Pilal Lom Kimite Anya so hey chu engen ang claim in obvious way like amunang chi mudra chu kan shatero englo enge kha kan soimi do na ka thehil le o khatyang chi ang khanta chuanin awas yojana po hi engen yang in housing for all ang khan thauta chuanin ujwala yojana chu water lampang ani ta chuanin pradhan mantri jivan jyoti hemi po hi electricity lampang ania ta chuan lal mangai thangi le lal lom omi ania chuanin Suraksha Bima Yojana po hi a smaller scale a zokhani electricity lampang thaunia lal chan pui le lal mangai thangi te ania chuanin atal pension yojana a hianin Agnes vanal koltiri le lalnunziri te anni o khami zong kha current affairs karma sa